Motagotsa re tsene hape le ga re kgaogana ka nako ile ya bobedi ele sekolo sa Shashe River School ke sone se ileng gore se di goga kwa pele mo maduong a Botswana General Certificate of Secondary Education Bgcse a ileng gore a sa tswa go gollwa hela mo bekeng e hitileng. Sekolo se sa Shashe se ko motseng wa Tonota se bone 34% pass rate mme hela se nnile le kwelotlase ha re bua ka bo percentage ba kwelotlase nyane ya maduo gone ho mme gompieno re buisana ka go bo ba tsene mo maemong a ile gore ke maemo a ntlha mo ditlhatlhobong tsa 2024 re buisa le mogokgo wa sekolo seo wa Pele yone nga se tshwere ka nako ya ha go kwala tsone ditlhatlhobo tse re Showa re bua gape le Moithuti yo gaisitseng baithuti botlhe ba sekolo sa Shashe River School mo mophatong ono ntseng o sa tswa go ntsha maduo wa ene re bua le Mabetho re batla go utlwa maitemogelo a gagwe maitemogelo a bobedi jwa bone le maitemogelo kana megopolo ya bone ka seemo sa pass rate ya monongwaga tla ke tsena ke la amogele bobedi jwa lona re Showa Mr. Mabetho okay dumela me a re simole ha re showa gore motho ka re kere o mogokgo wa Pele ba okay jaanong keng ha re bitsa wena re biditse wena ka gore no ntse le ko sekolong dingwaga tse nnetse mme le ha tlhatlhobo e kwalwa e ne e le wena o di tshwereng ka ko a re tsene gone go gore sekolo sa Shashe se kile sa nna le bakanyana se sa tsene mo top sengwenyana se le ko morago nyana mme hela mo diatleng tsa gore bone o tswa gone kwa go position 8 uta go position 8 o tswa go position 16 uta tsana go number 8 gompieno bo nna mo number 1 go ha go iragalaeng kana o tlisitseng ko Shashe dumela ke a leboga gongwe ke go leboge le Motswana go gae tota sekolo sa Shashe ke ile go Sone tota ke thatswe pele gore ke Mothusa Mogokgo wa Pele Mothusa Mogokgo ka gore Mogokgo ne le re majingo mme o setsa hitetse go sesele le nna ke go sesele ke na le gongwe beke kwano tse pedi mme ke ile go sekoleng se ka 2021 se ne se le position 15 se na le dingwaga 9.5 years se sa tsene mo top 10 ra ithulaganya botoka mo go tsa thuto go ithulaganya ga teng go batla go thaloganya thuto gore ne a hetoga eng ke gone o ka nna le tharabollo e rarabollang ke tsa gore ke kgwetho ga selote ka gore la o reditse Batswana ba bua se gongwe se pharologanyo le se ka bon se re hakalai ke ra jana batla ba supa gore maduo a etse kwa tase ba tshwantsanya thuto ya maloba ya content based curriculum le ya competency based ele ne le 75% ka gore bana ba bangwe ne re ba ntsha go form 2 Batswana ba sa itse ka bone gore ba teng e ne le exit point kana go eo then when the policy side changed e said thuto gore Motswana mongwe le mongwe jaano basic education ke form 5 a itse sengwe hela e seng gore gongwe le botshelo ba gompe go ba batla o itse botokanyana ke re bologolo no ruta ditiro e ne se tse di batang thuto go e kalo jaano ha o lebelela percentage gongwe ke hese kai a re tse gore bana ne ba le 400 kana go eo mo thutong ya bogologolo 400 o mongwe o setseng a le teng nne re mokgaotse re mo isitse go malapeng re o paletswe ke form 2 paletswe ke jaanong ha o re 300 divided by 400 o na le 75%. ke go tla tota ha o tsenya bana ba ntse re ba isa go gae yana re na le diphata tang sekweleng ne ba ntse ba sa pasu ba kgaola gompe go wa ba letelela go go ra gore jaanong na le bana ba le 800 the same 300 o ntse o e tshotse bogologolo ya 75 e mo palong jaanong ha o re 300 divided by 800 ona le palo e go ra 34 point something ke go utlwa go system ya no gore go progressive hela re tla yana gongwe ke yone e leng gore re dilute dipalo tse ne re di bona di le go godimo ka ba ile gore go le pele ne ba sa letlele go progress yana ba hetela go pele okay re tla re tsana mo go etse di khantsa education system di dintsi di batana go etelele re tsana ha mako o pasitse jang mpola gore o tshwereng leng ne ke kwala exam ya Bgcse last year 2024 and I managed to get top achiever ka di star di le 7 A stars 1B
I mean 1A and 3 Bs ayer 7 A stars nnile Pele subjects are go 7 D11 11 yeah. Okay. So di star tsa nnile chemistry, biology, physics, maths, maths, statistics and geography. Then A inelwa DNT, Bobby inele the languages Tswana, English and physical education. Yeah. O Tonota mo khotleng he ba dumela ko ba leng teng. Ke tswa ko Tonota ko Mandunyane mo khotleng ya Maseka. He ba reng hela ha o tsena ko ga ile maduo a tswa mo go nna eng hela. Ko gae ko lapeng ba itumetse mmela mo gae a ke itse gore because ha maduo a tswa ntse ke le ko mo gaborone so mo gaborone gone mo lapeng ba itumetse fela thata la ba ntse ba nteletsa ko gae kwa ba supa gore ba itumetse ka tiro e nte ke dirileng. Okay, e tla nna ka re ke tla go lebala motsotsana pele re shwa ke batla go tsena ha ka gore bana ba bangwe ba le bantsi ka dipalo tse dintsi ga ba goroga le mo ha ke tsore pass re kgaola ka ha go se re kgaola ga mo ka re pass ke potso e nngwe nte ga rena mo ke ga maloba ko re gompie ko ngwana ha re ro pasitse o tshwantse ra re he minimum of 6 subjects tsa di kwadileng ile bo C or better di le 6 ko ra di ka nna 5 la ka nna tswa ile bo A ngwana o ga re ka ra ro pasitse o ipaseditse A mme percentage ya ke a tsena mo ya square. Okay, 6 yo ga tso bogologolo yana kana go ela Cambridge ka rena na kala ya le Cambridge na re o nne le tse 6 mme ha o ka faila se kgomo teng kana go bona go te ga wa pass ke selo se se tshwana. Okay, ke en ga go la go mo go rang gore bana ba bangwe ga ba goroga go 6 yo e leng gore ke C or better a go na di tla ka di thata kana go ira gala go sekolong ke nga wena o kgona go tsa bo A e ba ebile bo ba rosa ka plus di thaka nkare gona le batho ba ileng gore bone ba tshwara ka bona gore a go ta mo dithutong tsa sekolo ba go motho gore ba di tshware e be gona le bana ba ileng gore bone tsena o ithelele gore di ba tsenya dingalo mara ga ka ba ha dithuto tse dingwe tsa diata na ithele ba kgona tsone so ba bangwe ba ileng gore ga ba kgona gore ke ba ileng gore tota bone lao ka leka gore a se mo ba ka kgonang go tshwara dithaka because tsone ga ba direla tsone ga re tshwane ke batla go utlwa go itse gore wena o ela ha kae a o kile a re mo letona ga go simola go standard bana go tlhela gompieno ko form 5 a o kile ga nna thata mo go wena kana o tla o rella hela yana o ba ile gore go motho nna mo go nna ke motho o e leng gore modimo ga ntima o nkabetse mo dithutong a kere mme hela ha ile gore wa betse yalo a be le gore wa ga o dire tiro ya sekolo sente a se mo ka gorogang ko ke leng teng gompieno if o ka tshameka wa se ka wa dira tiro ya sekolo sente automatic o no ira ngwana pattern ya go ene le nyana ka dithuto tsa gago dithuto tsa me ke bue ka ya senior a kere okay a re tsa ko senior hela okay so ko senior se neng ke se dira ko re like ha ke semolla ne ke tile ka B ke tswa ko junior ne ke tsena ko Tonota Junior Secondary School e be ka admitwa ko Shashe go sa PSLE I got an A o botsa B mo go JC then ha ke tsena ko Shashe then e be ke like mo class ene ke tsentso mo gone it was very competitive because bana ba ile no ka ntsupela re Showa o na bua ka class a teng gore o tsentse ditsenwa ela bana ba pasang akere then ne be ke go ka tswa go le thata because bo e nyana ne ba lembalwanyana so ne ke setse ke ipaletse gore a go tswa bo E go tsena nna gore exam ngwe le ngwe a go tswa bo E go da bo semola nna wa B akere then e very semola le semotsa ka test then test ele ne go se go ne go ise go nne go ntsi most of the staff ne le ga junior anyana hela but then test and time managed to get 5 A stars they get kana me a se gore go thata hanga se mala ka 5 A stars mme nka ya somewhere akere e be go ta test ya bo bedi
e be ke tsa 6 A stars go ne o ke ke ha ke tsentse thogo mo top achiever so a go kele go tswela ka then gape se ne se dira gore ke nne ke ntse ke pusha yalo ke sekoile because bo Mr. Showa bo Malekgetho bo thela madishara ne ba re pusha because ne ba batla sekolo se ya go pele then mo go ile ga dira gore ke motivate ke bate go gore ke pasele so gape ha ke tsena go Shashe that's when I knew about top achiever go junior ne ke sa itse sepe so ha ke tsena go Shashe o ba ka re go thusitse go nna le focus yes go gona le se o se lebelang pele se go thusa go yena goal the fact that I became aware gore go na le so se go den top achiever then I give it a shot. What do you do ke ra bona mona go ya go ka ra ka gore wa ya skweleng kana ha o tsena go lapeng ga o rumira o ga gape wena wa dibikegela o functiona ya ka ngwana mme gore o kgone gore o bo pasitse hela ya ha ke semolla like ha ke semolla go form 4 ne ke tsenela ya ka bana botlhe ke tsena ka 6:30 go tswa ka 4 I then ke ile ka ta ke change after exam ya gare ga ngwaga exam ya term 2 ne ke tsere 5 A stars thing then be ke then go na le ko Shashe go na le mo ka attendang evening study le because go na le boarding students ha le day o ka ring o ka ya go o ka tsena la study sa thing then be ke o go ke tsena le study se le nna because batho ba nne ke computer le bona ne le mabodara ne bana le advantage because kwa lapeng you don't study like o le go sekolong so then discipline ya teng e be ke o go ke tsena le study se ke bona gore go ta change but then hantse ke be ke tsena study seo ntse ke dira le nna so ne ke tsena ka 6:30 phakela e be go tswa ka 8 bosigo go lapeng no rumiane go lapeng ne ke rumiwa ha ke le teng but ne ba mpha nako ya gore ke tshware di book ke rata gone ho ke ba le go nna re showa gore makhotlhalo sa gore le sekolo se ne se le ka go supporta di results tse di excellent jana a re bua ka dingwe tsa di reform tse di tsentseng le sekolo di reforms ke santla me commitment ya bone ba ruta bana is another thing yes o bua sente tota bua mona go diragala when we wanted to create tota ha re simolla our vision was to create the best public school in the country makialo hela le mono re rekisa re le boeteledipele we want the best public school in the country go sa kgathalesege dikgwetlho tse re ka nna le tsone re sa le re simolla ka 2021 2021 re na le top achiever tse tharo mongwe le mongwe a bone ne re mo a tswa ka 10,000 pula motivation nya the staff le Sone we had staff awards to create that competitive environment bana ba rona to advantage them go kwalwa ko Shashe go kwalwa ka gore this is a competency based syllabus and e bata motho a practice di skills tsa go araba so bana ba toela me environment ya teng ka gore ne re nna teng o bua ba marura ro simola ka 6:30 to 9 on a high intensive study these high level students starts at 5:30 go mabodari ne tswa ka 9 p.m. ke boithaopo ba rona bone re bodira re ba direla bone bana ba di sekolo ka gore go na le traveling in between to get back home ne re ba ntsha ka 8 so bana ba that created a competitive environment ba shwa ka tla go botseng go ha kana bana ba bangwe ba struggle e seng ba struggle ka gore ditlhaka tsetsa math chemistry ga ba dikape sentla mme ba struggle hela ka go nna moithuti ha ngwana gwe ile ena ikitantse be kana tsengwe di meita tsebe go sekolo sena leng go tshegetsa I think child support ya rona as a school ke buelela the team ene ke la lona barutabana was excellent guidance and counseling HOD PTA the environment ya rona na bo bana but we since changed from challenging journalism go te bana ba re and be repeatela re setse re tshela le bone sente le bone ba tshela le rona sente ba re thaloganya SRC ya bone ile ba itele dipelo go ra re o tautona re go ha botautona sente le tota and we had that environment and it worked ba nkotela mme ke tla go tsena ha ke ga nka ka tswa ha ke sa batsa makoma kho ya no ka o top achiever with the 7 A stars o batla go dira eng no, because I have the government sponsorship. I think
like ke batla go ya Maru a Pula, that's where I'm gonna do my A-levels. Then for 2 years, then after that I go abroad. So gone ho the hands again a le dilemma nyana gore which career to take between medicine and engineering, hands ke batla go bona gore which one suits me best. Okay. Medicine and engineering, why? Let me get into detail. So About 60 seconds. okay. Medicine, because those two fields, they are challenging. I like to work in a very challenging environment. Okay. Ba mo ba etla mara gago wa go bara gore ke ra gore ba etla ba tla go bona batla ba ire Shashe number 1 le batla ka di A star bara gore all I can say go worry, they should be consistent and determined and focus on their studies, revise and do past papers, go through as many questions as they can gore ba bone gore deposit Arabic yang how to tackle the examination. Okay. Ke le tsaka berna nako re Showa ka gore dio tse di amang go maduo a bana di dintsi tse dingwe di mo go rona re le batsadi, tse dingwe di mo go rona re le tshaba mme ano ka masobe ga ke nako eo me re tla a dira nako engwe ra ke go leboga. Thank you. Congratulations Marco. Hai ba go direle sengwe la se se tona o tlo re boela gore ba go diretseng ko mandunyane ke ga go leboga utlwa.